O lo fa pe ona fa nga solo ta to ta upu na lo ia ile le wa amata ina ta to new series le ta no ai le taimi sa uta no how to receive ese foi le ma lio nei me ole ola mar so I fu ta to tanga ta fiola e ao na ta to le ngato ta to wa o ino la fio pa ia le tua but we also need to know who we are ma ta to natura ya mo ta to wala yes foi so I le telo taimi lo o langa ya te au yo foi le I la fo long I learned something about you know I mo me maftanga il telo taimi foi le e tanga tai e lua lava me le fia ai e te ida le fia ya te au po le fia I le foi upor tu spa I alo te fai tau what is two different thing you know sometime e ke fai kau ko foi upor tu spa I fa te tenga fola lungo tato wa e le amatanga lava tato a foi tato Bible study e ko akere kanga ka vo ile le e foi no le mea e message mai ele ona ele fia ia te au pa ele fia I foi upor kuspa ia pe ele fia I maur foi upula po o maur tu spa ia la tu fai tau tunga which mean that's actually show you know what's in their heart e pe o ina o lai fa alia mai ai mea lai o la tu loto o lai fa alia mai mea lai o la tu loto e ala ilea e kuse e le o le fia fai la unga le o lai la fia kia ua ki o foka ika ele fia kia e se lo fia au ai roto tele ele fia ile upumoni sometimes for ele fia upumoni but actually the truth will set you free some of this you know pe ono fai atu ele to tele o tangata a olo na tala noa manui o le atua wa makanga ko turn off aris kanga ko le fia fangolongo fa mai ai li o maka upunga ile fa penga ele tangata le manatu ana ia o no o le leki a po le mativa o le fina ngalonga o le atua yeah, to o telefo inisio la lave manatu fo ila to o mai o le tino o le fina ngalo le atua pa actually o le tu ainga mindset le na o le a vea matu langa ua lowa ai po ua lowa ile standard ia po au mai la le upo le atua amen a faina sau Yesu e fa malo lo mai fo mele tala Yesu ele ai se malo e tu pe afete enai lono winga ele mafai ona te ia Yesu le fina ngalo le atua a faila na sau Yesu e fa malo lo mai ona e afoi a fe o fina ngalo le atua ina ia mai tangata a le na sau Yesu fa malo lo mai o lono winga wa te la Yesu le fina ngalo lo na tama pa o le sau Yesu e afoi fa malo lo mai o ina ta mai ai ele o se fina ngalo le atua ni mai amen o le mafu angana ele no tala no mata upulea how to receive anything ona tala no I mai o le tino pe fa fe ona e receiving o lo healing amen pe no fa yatu o le telo taimi o le atua ia marta to o langa le tato te fe ola I le taimi le nei e a foi o te fatu sa ina pe o le fa longo le kio ino o le telo taimi ia o nei la New Zealand e ha fo e le AM o le AM la le tio le na tangata sa mo nei le kio ai fo ale radio sa mo nei le o kilangi e ia fo ila mo me o le kio la in kia FM o le kio le awa kele yo mo frequency ile la langi le tato te iai o le tele yo mo frequency ese po o leo ese ai tasi lava lea e tasi lava le frequency e te tauona ki I ai laua lo wola whaale nganga o I ngai ke maua o mai la mea tau lea tua ki ia kuala ula au fuinga le laku kau o kui pese pālangi e wako ele ai ese le frequency lea suila I o le singu mea le luma aku ke alo esu po o fele mea kea o le keimi lave ke maua le frequency sa o lai te mana o ai ke wa ai o mea umana whailungo le ala leona po o information ma mea umai te maua umamai ina e pe fa pe na fu ila tato o le tele o teimi tato te mana na o tato te langona mai le atua o le se I o frequency la ki e o kako o langa mo le o kele tato tino o le o kele o kako reasoning o le o kele o kako manga onga fu I o le o kele ia isi leo ai le langona po la fu se le me ala te fa longo te le langona fu ila le atua amen how many of you know ole afo ole station ale atua 24/7 e on fa solo ako ole station ale atua
So it's not a station problem, it's a receiver problem. O le tele o taimi, ona la, ele o whaafita auri le mea lai whaasala lau mai eile a o le whaafita auri, o le itu le kango o ki aku. Ele o sa o le kinga o lau frequency. Ele eila se whaafita auri le itu o le atua, a o le ke le o le whaafika auri i kako iku. Right? O le tele o mea o leo te wa a matana tartar noai, e iai nisi. Pe o mea o le te whai atu e te oe no ua o ina me ha o i e lau sa valinga whaatasi e tele o mafutanga no ta mafutai le uso wha le anganga. E ngō kalako fai ka ika, i tutono le mātou lotu a. Kera kunga, soli. O afo, kusanga ulai kiki mai a, o le whai ngala le mako loko. O kusanga maka mea ke le lo ia ngasi isi aka ika loki ngai la so o ka whanga o ka loku le loku la. Sa ua ia, le loku la so ngā vai kau, sau lima o kau sanga o le mea lai whai, sau whaasolonga se furu o kau sanga o le mea la, whaasolonga i le luas furu o kau sanga o le mea, so le o le keiminge, o koe laku o koe haru foi, o le mea e kasi, o le whaingala lai whai le lotu. Te ole upa tuspa ia e, whai o le atua, o le malama e tupu, from glory to glory. E mafuala no whai atu, no o tama whai e whamatala atu le tūlanga. There's nothing wrong with it, te o whai atu whai PSC. E iai mea na whai i asola. E o mai le teimi nei, o la lava tātou te whaia, ai tātou te lei lore mafuanga nara ina whai. Pe o konga o le luau, o ia sola ulai kiki, e kele anga whai lomo me whonga whamai, sao le oko le luau, i o kalako kongo whoraro, oko le luau. Ingo o makua mai foi la e a fu ngone me a o longa foi mako o mu ya sola ia alo ka lu au sa la ia o ko lu au foi le o ke o konga kum lu au ka ilo ya o ya ko ngelo loko so si la fie le anga nu o mane e te lo le ma fu anga lenga o ko lu le tumu lu au ai foi mai si e mangeso foi mai si par pala ese mama fu anga fa makala me kangaka lo la tu fu theory e fa tau le ile me lenga o ko lu au o sa lu ngi usila o la kwa ele mo lu au kwa kon mako fale o la kwa au mai vo le lu au kiri kango ko o ko ngi me o kwa mai fai uma keilo le ai mase susu le ai mase me a fa ingo lu au me uma ingo foi mai mangeso e pepelo uma ya ingo wo fai lu au ngai ka ke kango kwa fai ya o fesidi ku iska ngaka o la ma fa ngai o ko lu au o ko akele ele mala ma e fo mai la nga mako va iska ngaka o la ko fai ya tu sala o pe o le wa foi o tu pe o le mea wa mafua ona e faia ona na eva ai le si tangata no na faia e o mai dal terminate o lawa e faia fa atari tonunga ai tele o faia tu sa ma se mea na e lo o pe na e sa ili a pe o fai fa religious foi lele pe o fa pe na foi la tapua inga kan ka ko aku e fa pese umar pese fai kangol kuspa ia o la unga o melengi o le fainga nga fai mele amakanga he o mer kemingi o la lava fianga lu e ku le nga le ku ngi me fo a le o fainga le nga mako fai le o le mea nga fa vai ai ku it's nothing wrong with it pa o le o tupu le nga lu le nga o le tua o la foi manga o le tua i me fo lau fe lua ir ki apolo marifanga fo le lau le for ki apolo ala lave kolo le kalesia o lo portus po ia fo mai a saule o leanga e pei o lea fo mai a saule o leanga e pei o vai tafi o na si itia la i ele atua de tulanga o eva ai le sawa al fa nga inga e la fo el ki apolo o le fatin kolosi o lungo o le media o me o le mako i sawa ala lo ki apolo ala lave kolo akako. It's time for us to raise the standard. Si tia le tūlanga o le malama tu spaia, si tia le tūlanga o le malama i lana fionga. Amen. Si tia le tūlanga i mea tātou te whaia. Raise the standard. Amen. Hallelujah. Sometimes, ua matua i leo tele au tātou tino, leo tele o tātou manaonga, wakako le koe langunga le atua i o tātou wanganga. Amen. Ala atu so o tātou proclaim benefia. Let's pray. Heavenly Father, tama vi ia la o fio le nei fo ia fiafi to so o mātou proclaim te talo i le poto mai atu. Oe, whaahali mwha i lolo wa fionga nea fiafi ina i o mātou i lolo fina ngalo. La unga oe, a oe tamai te i mātou nea fiafi a o mātou whaalongo. Whaafo i vi inga suafa o Yesu Kiriso. Wa ole ma wala au atuai nei. Amene ma amene. Hallelujah. Hallelujah. Also say hello to you, Margaret, in Washington.
Yeah, I think I forgot to mention your name, but I know why you tune in at mai mo mai. Fatalo fatuai mahalo lava soifua. Tato wole tu si Mareko lena tato yai. Pio no fai atu no sa fa pia usam ka upe kasi vole ka kala ngoa I fu le wo aveo o sa fu. It's a new series fu le tato tanoi how to receive a wa ole melia o ka ko le kere ka ko le pasi ai le anga sapo yo la kapi o mea umanga ka ngone le ka mala kapi ye le le receive le release you know a or ke me casta you ke si le tua ya va vela o pasi le tua fa mertala tu spa ia la fo ia to foi o tato avenga lo no winga ia vavenga pasiro avenga ile tua au ke ua umia le avenga o mianga le inga e ki nga inga o lo kango u fu le avenga ai plele ia e pe o kamale lo ai ia pe o kamale lo o Smith kamanga nga pa ia poro pasiro ia vaver pasinga si e ke mau polo wa le mianga le ki nga inga ka ko o le au o le afo o le o ku lo le afo ngolo mia o me tupu lo wo la mo soifua fa me le fiong pa ia le tua la foa I mai avenga ia tau. Cast me your burden, cast me your care, for I care for you. La fionga pa ia le tua me le tua. Pasi mai au avenga, au mai au avenga ia tau. Ele I fai ele tua se trolley kua oi ke anu makoso se avenga. No. Mena na info mai le tua, e pasi aku avenga po o mei tatu te papole, pasi atu me le tua, o le mea na hau ele se mea oe. Ai o le tele o teimi, tatu tele o lafo tatu avenga I le tua. O nga peiro la I o lesi whawhawhinge nga laka pi sa moa. Lai whawhala au o kwa whawhawhinge nga ila ukamba nga laka pi fo. Pasi marapolo, pasi marapolo, pasi marapolo. Fe kau yare pasi o kore polo waku wai. Nga umaku ma whawhawhinge, shhh, me vaile wa pasi melo waku wai. Ioi, waku wai whai ki o ale afo, ile afo, whawhawhinge nga. Ile kuai nga pasi o kore polo Awa ke mau polo, mawhil pasi nga polo. O ani kea o yate oi, ka pasi ile atua, ili ngia umea nga umea le atua. Langa, o lana fai mai ile atua, alafo, o lona fina ngalo. It's his will. O le fina ngalo le atua, lafo I atu avenga, o pili, ai tā lafu, o lau whanau, o lau ngā luenga, o le afo, o mea nai tupu lo tino, o mai, lafo, o mea nai o mo avenga. Amen. So se avenga, o le mea o tau fia oi mai lea, mai le whainga o se ngā luenga. Amen. A whai o e leke fia alu e whai se ngā luenga a leke mai. Mea nā ta o le avenga, that's a yoke. O le burden. O le mea lana, lafo a I le atua. Amen. O le pātila lana, le na tātou tanoa le ason te nei. Le na tanoa tua I le afu le aso lua. I le afu le fina ngalo le atua. Le la ua le tua recap, ma tātou mata upuna. I tono tu si le Mareko. Le na iei ia le tamaloa le molo nā tali. Sa au mailo nā tali I ave tatalo I le au so. E li malolo. Amen. O I leo te whai atu I ate oi. Po o ai lava se ka ngaka o le atua o lai whero rua ingong whakuunga o min ka ngaka mai le oki. Ai sau ka kalo ia ke oi ai e le malolo. Amen. That doesn't prove the will of God. Po ai lava po ai lava ka ngaka makau kia Smith Wigglesworth le ngona whaatuina mai tangata silia to luas fumo tupu mai le tunga mau. Kakau whiokia whaaku mai la unga le tua around the 1800s. Whaatua tangata na a whai saufo ia Smith Wigglesworth e kakalo ia ke oi ai ele malolo. That doesn't mean that's the will of God. Wa to tele ia ele malolo lo foi mai o fina ngalo le tua but now le la tato wo tonu asiasi. Ono o I foi o le tangata le mana tua o tono o le au so. Tatalo is tangata malolo. Ia no tatalo. Ai o mai I o le malolo ka mai kikira. Le lai moni mau I Mareko moni mau foi luka o I lo te fia fai tau o mai vaenga lea. Ono le tala Yesu fa mai ono fesiri atu leo o ia I lona tama talu mai ana fea ono o le nā mea I te ia o fai mai o ia talu ino o tamaititi wala fo so o foi o ia I te ia le afi a toa male vai ina ia whano ai o ia ai peitai ai se mea e te mawhaia mai ai peitai ai se mea e te mawhaia ia e alofa mai a te I mātou ma ia e fesoasoa ni mai a te I mātou ona fetalai atu leo Yesu ia te ia a fai ua e mawhaia ona whaatuatua. Hey man, guys, you need to know who is speaking. O ai le whaia le tala lea, o Yesu. Pe ono taha ua vai aso I la aso lua. O Yesu e le suia.
O le taimi lava Yesu ia Yesu, ma kua lea o ngā a koa ka wha kuanga. Our faith will be in vain if Jesus changed. O le taimi Yesu pe no wha ngā wha te inga, inisi o le tele yo ni a inga fu o whanau, fio lai fuar whanau lai maanga ia, ai a ho o loa ino o te wha ngā ina mo a pisinisi a, po a lavangi pisinisi fo ilo ngi partnership na maana ia pe ko a wha. Kei min kwa a makama ia ese le loko ngā kasi le kau whainga. Amen. Ma kwa i loko ngā kasi kau whainga ma ia, ku wha kasi umakako, whai umakako sia kai lua lima, pia lai lua lima pasenge le lua lima. Inga ua halu pisingisi, ua kupul pisingisi. Wa ava ai kunga lesi, fa mai e kile kula unga wenga le fai, le ngi mea la o fai a laua, a lai fu e mola ngi iru lima, ele fea le mea le wa matana sui. They change. Why? Because of money. Wa avea tupe ma mea wa sui e tangata. E fo ine e sia uona na fo ina maa o le sia so ngā maki ki e ki ufumarkala us. Ka maka le si fale o le sia o kei lele. Maa lo faa singo me orla se fale sori. Fa mai kei lo lo ka sengi le. Ma maa lo le loto. O le fale le sa nofo ure o toa nofo ai I. Wale o lo ko e lusi le fale. This is a true story. Fa mai o le ainga. No mako I maa losi a lea. Mano losi le kalesia, fai me le kalesia, ia e fai lako loto. O le kaimia ngā mālo I le loto. Kusa ngā mālo ngi le loto. O le pienga le lua e asu sangko le loku ai. People change. O le kaimi lava ngā mālo I le loto, ke le kupe voi le, hawa le swing o kangaka. Amen. O Yesu la le kakuke au ngai, never change. Pe kele au kupe, pe le aingi au kupe, po le alavar kulanga situs, ele sui a Yesu, ele nervous Yesu, vai ku Yesu, wa kele au ai kalafu pe Yesu, le ai la sui la ui la kama le lang wa kele la ai kalafu li, le manga yelo fa longo kakalo si as kengo so se finga ngale limas furu la ole mai, wa kele nga ola, ko se furu wa fe la ole me va ko le kalafu, sorry wa kele wa pifa pe na natural tangata, e fili vo ile Yesu la le ai. He's not nervous with any request. There's no request too big for God. Yeah, amen. Olo ye fa fitau di fa merita la Yesu I. O fetala Yesu fo mai. Ona fetala ia tu le o ye ya te a fai o e ma fai le. O to tango Yesu ko fai ka malo le. A fai e te ma fai. Fo mai a fai e te ma fai ona fa tua. E ma fai mea uma lava I le wa fa tua. Wo fo ila usu tu spaia. Ka ma fai e su ele lo loto or fai upulea. Pe ye se siona winga. You know what? O to Lord conclusion. Le se mea e tutusa ole winga le tasi. Yeah, same meaning. La tu tonu le fa e Peru, la tu tonu le ole afo la tu tom afo. Il fa quickly la afo, il mena tu si mai la afo. Il fianga fo, it's the same meaning. Le fo le man, na ia fa sa mo ina to ina sa mo fa mai. A fai ua e ma faia ona fa tutua. E ma faia mea uma lava I le ua fa tutua. Notice ele o ye tu tonu ile atua fo upule. Amen. O tasi tangata na te mawhaia. O la lau to e whaia su, e mawhaia mea uma I le wha atua. Amen. E le kusia e Kevin foi upulea, pe ngā kusia se whaila unga sa moa, ngā kusia le nganga o le atua. Amen. O feta lainga ia Yesu, le atua na whaia le langi ma langi, o ana upu ia. Amen. For mai la ia whaperitania. And Jesus said to him, if thou art able to believe, all things. Amen. All things. Why don't you say all things? Just repeat after me. All things. All things are possible. All things are possible to the one that is believing. All things are possible. Telo te mi fa mai tato, e te mi tato fa mai ai. Wale ma faia. It's impossible. Amen. O le upule impossible, e le tatau ona to iai lau ngutu o tangata na te au na I le atua. Yeah, le tangata o le wha atua, e le tatau no ia to e wha ngā ina le upulea o le impossible. Ona e whai mai le upule a Yesu, all things are possible to the one that is believing. The New Living Translation says, Jesus asked anything. Amen. Is possible if a person believes.
pe a e tali tonu, ia pe te whaatua. For mai e mawhaia mea I le whaatua. Pe ono whai atu te leo taimi wa tātou lafo lea, le tātou mata whaioi I le atua. Ai ngalo ia te tātou, e iere tātou wahenga mua whai. O lea, o le tātou tonu mara whaatua, e mta upuna I luma atu. Whai mai le whai upelua sumari fitu. Whai mai le whetala ngā Yesu. Ua sira atu Yesu ia te ilato. Ua whaape atu. E le mawhaia e tangata. Na o le atua, awa e mawhaia mea e le atua. Amen. O mea e mawhaia e le atua. O ke le pole arko I ngā male pelepe ua male pelepe ilo a inga. O ke le pole foi pole arko I ngā mainga ufai a kurfo mai a ke oi. O ke le pole foi pole a le kūlanga ua iai ia lau whangau o lafu o ai ka lafu pole ale lo loko la ka lafu. Pole afo le lo loko le anga salanga ke mafo fau o iai. Let me tell you, this is a good news. E mawhaia e le atua. He can fix it. Yes. Pero no whai atu. E afo no, this is God, o ia na whaia planets. He created planets. The Bible says He numbers our hairs. Even the birds, there's no birds dropping the ground without His knowledge. He knows everything. Amen. For my, even the days of our lives. Amen. He know our future. For my o laua iai le atua. For my nei ei loa le unga mai le amatanga. Man. Se va ai le ke le o le atua. O le akua makua ke le lava. Amen. Hallelujah. Te le o le whamai. Nga ke mawhaia mea Whamai a ke le I ole kufoi. O laua I loa e le atua. O mea lava la. E mawhaia e le atua. E mawhaia e le atua whamai. E le mawhaia le tangata. Yes. E le mawhaia le tangata. Ai mawhaia e le atua. Pa, hey. A whai o le whai mere whai upu lea. Whai mai e le mawhaia e tangata. Na o le atua. A o luma atu lai whai mai e mawhaia mea I le talitonu. You don't just believe. Right? O le ele so o tanga o le mataha upu e liva, mara mataha upu se fulu. E le ngato o lo whaatua. Ai e whaatua I le mawhaia mea E le whaapea kaulavangonga e whaatua. E tatau ona e whaatua I le atua o ia e mawhaia mea Wai ne mawhai ona e whai mai. Ia o hau luka whaakua. Luka whaakua I lea. Amen. E in vain no faith. Pe in vain no talitonunga. Pe a whai e te le whaatua I le atua. Amen. E tāua la lo whaatua. Ai e kāua foi lo I lo poa. Po ai le ke whaakua iai. Amen. E te tau ona e whaatua I le atua. Ato wo I le. Amen. Vali atu nisio. Ta toyo kasi koe tuare afo. O leo koe la koe paha ia na mta upunta tu tanoa I le aso na so lua e koe mai le ka koe recap mta tu mta upuna. Let's pick up from verse 9 for mine. O le nei ia whaapea o tau on tatalo lo ma tauta mai o le langi. Ia lo suafa. This is the order of the prayer. Nen for metala Yesu. For my o le nei ia whaapea o tau on tatalo. This is the way. Amen. Mai Yesu, this is the way to pray. O le awala le tātou te tatalo. Fa mai, lo mātou tamai o le langi, o le te tatalo I le tamā. Amen. How many of you know e te le tatalo ia Yesu? Yeah. You know, tonu nala mix applique mingi na whapelisi. Yeah. Awhi o le e te le tatalo ia Yesu, tonu tuspa ia whamarifetala inga Yesu, iouto o le atu I le tamā I lo uingoa. O le whamai whortara Yesu, o le nei ia whaapea o tau ona tatalo. If you pray, this is the way. You ask the Father in His name. Lono winga e tatalo. Au e koe confused. Kakalo I le atua, le tamā. O le tamā e tātou te o le hai. I le suafo Yesu. Whamai tala tuspa ia. O mea le lei e au mai le tamā. O le malama. Whai mai e le liu. Ia, o le atua le tamā o ia au maia. O ia la le te tatalo iai. Amen. So, a will confusion na mea. Whamela ia. O le nei, ia whaapea o tau tatalo lo mātou tamai o le langi. Ia lo suafa. Whamai, ia o mai lo malo.
ia whaia lou fina ngalo i le lalolangi. Amen. E se la le tāua, for my, thy will come to pass. The will of the Father. I like the ASV. Thy will be done, as in heaven, so on earth. Ia whaia le fina ngalo le atua, i le lalolangi e pei ona whaia le langi, ia e loa lona fina ngalo. I le ora ole tatalo le atua, e tatau ona i loa mua fina ngalo le atua, fato aso so o i lo mea ta ole ask. Na e tala no ma se furu mai, ia o mai lo malo, ia whaia lo fina ngalo, le fato le whai upsuma tasi mai, ia e foa i mai ate i mātou, i le aso nei, a mātou mea e ai, e tatau ma le aso. Fato ole pe aski le mea au mai, ino ua i loa mua le fina ngalo le atua. You know, ona lefa matara Yesu, this is the way. Ole au wala le tātou te talo ai, mua te talo i le tama. Lona lua, ia e loa lona fina ngalo, ai e te le te talo. O le taimi lawe te ilo ilo na fina ngalo, fato e tatalo lo i le atua e au mai le mea lan, wafo laua e ilo lo na fina ngalo, e whatatau. A whai o nei te fia tatalo, o nei fia kakalo o e mō mai o lau tino, alu e su e po le ale fina ngalo le atua e whatatau i mai. Amen. E se le malia ono o i, e tere na whelafo a i ei tari tonunga, whaafilo si fia o to tele, e le work, lor kakalo po, kakalo ai le work, you know, whatata inga. To tele o tangata na mafuta ma tātou polokalami. Mai le amatanga. I think some of you guys le lunga i le whaolonga mai mai luma i te mina foi. O lewa nga kakalo i lako mai. Nga kakalo are kelo kaimi. Kakalo, ere i malolo lava. Pa o le te mina amata na whaolongo i le upo le atua, ma koe whaasa o le mea lai tali tonu mai. O isi o la tau ia le uirunga, wa i la tau tinonga, wale koe nguangia la ko whala au, sa ma isuka, wale koe ma isuka, sa moa i lea, i mwere ngungu, wale koe ma ngungu, koko maua lunga, ia, mai fatu, ia, na ale mafuta mai lunga, il toa tele. Ai sea, ono fo o taimi mua, o la lavanga whai mai lako, ia, pe atu sai mo lo fina ngalo, la tau tele o i lor fina ngalo le atua. Pe manga ole atua fa maroro la ko pele ai ke ole atua ele ise me fo ele a foi e pe ka ma salo foi e shua fina ngalo le atua e mauti no ale a foi mai le atua elan pa a foi mai elan uruli ele ise me ka fo mai ia ele ro pe ka pe ka uruli ia. But you know what I mean na o le atua a foi mai le atua ona fa lava ua e malolo ai ele o foi mai le atua a kongo e ka malolo ai. No, e mauti no alama te malolo ai, but what's the problem? Amen. A whai mai Yesu e ma whaia mea uma i le whaatuatua. E ma whaia fo i mea uma i le atua. O Yesu ai onga uma kala i e lua. Whai mai Yesu e ma whaia mea uma i le whaatuatua. Ai koe whai mai lisia na whetalainga, e ma whaia mea uma i le atua. A whaia e ma whaia mea uma i le atua, a olona fina ngalo le wha malolo mai, o ngā kakalo la ia ai le malolo le mai. Olona winga laua pepelo le atua. Mo kako whai mai pepelo le atua. O le tele lau taimi, e le malolo whai mai, o le fina ngalo leo le atua. Ai le ai ma se kako kāngofi, e siaki kako, o kako lea, o le receiver. Amen. E pia kako ke kua ia umai whaale kongu le pata le atua, ai le siakia kako patu po o sa o tatu pat. Amen. O le vaenga mua la le no tala noai. Understand the will of God. Ia e loa mua le fina ngalo le atua. Pe mana o le atua te malolo. You know, I guarantee you, in the scripture, that's God's will. O le atua fo mai, o na wha lava, uo tatou malolo ai. Past tense, wo umana tutongi. Wo umana wha malolo tatou. Amen. La fu itala noa mai a faina fai mai o ise mai ave to ina tu se Jakopo ave to ina ave tatalo ai a fai la mana ole tu ai ave le tangata mai to ina tatalo ina ia malolo lona winga o lona fina ngalo ia malolo. But I really want you to know le mea pito isiri ona taua o le upu ask le mea la ina tatau lava ono tatu tatalo. Amen. Tingana i loa ele atu o la tatu te mamai. Ai se ale mea la yang ka uar ka koua. Ask. Tatu te tatalo pia ina ia whai loa fina ngalo le atua. Amen. Tono le a foi.
Na tala noa ni Ioanes fuma lima foi upo e fitu. Amen. Si koko ingali Ioanes fuma lima. Hallelujah. Ioanes fuma lima foi upo e fitu. A faito te tu mau ia te au, a tu mau fo ia upu ia te outou, a tu mau upu ale atua I tutonu, piano fai atu ia e lolo na finangalo, o lana upu lo na finangalo, ma Yesu, a faito te tu mau ia te au, a tu mau fo ia upu ia te outou, o mea uma lava tau te mana na oai, e le o ni mea ma na oai le atua. Right? Ai, e lengia upuka, koe whai kaua mai. A whaito te tū mau ia te au, a tū mau fo ia upu ia te outou. O mea uma lava tau te mana na o iai, tau te hole atu ai, o na whaia lea mō outou. Amen. E le o se mea mana o i le atua. O le fina ngalo le atua. O laua umana mana o mai le atua, te malo lo. Ai a whai te le mana o te malolo. It's up to you. A whai le te mana o te malolo. Fumele tatu spaia. A whai tō te tū mau ia te au. A tū mau fo ia upu. E ta tau ona e loa le fina ngalo le atua. Ma tū mau le upu le atua. A e loa lana upu. O lana upu la le na o le te ho le atuai. Te loa ia. Inge New Zealand fo ilea. A tonu po fifole tunu ne te iai. I think America o te le lopo le ale ingo le lato le ke alu e au mai mo mio pengi fiki mafsosoangi fo ile lea. Ine New Zealand e ei talo sanga. A fai te alu e ave I a fo. A fai o ol tanga to le mana o mie se fale fata ta inga. A fai o haulo te New Zealand o leo te mana o mie se fale. O leo o homeless. A fai o te mana o mie se fale. O ine New Zealand, o laua iai le vaenga e mawhai o na maua mai ele fesosoani mo fali. E mawhai o na o walu iai, wins, e mawhai no o walu leo vanga. O le mea lau te alu iai, o te alu ana I le wins, o lai iai fo I le lato au wala e vatu e talo sanga, e ta tau o na o ask. Right? O le tele o taimi, o tātou a mata na whaalongo whai tau tuspa ia. Be careful I le mea o tatalo e a mata I le mea tau le Thanksgiving. Tama fo I le leo lau ka kalo fa mai le atua whaafetai mo lo malolonga. Laua e whaafetai le malolonga, the question is, na e whai I le atua I lo malolonga. Did you ask for healing? Sometimes we pray, say, God, thank you for your provision. The question is, na e ask I le atua mo le provision. You know, a lot of things, e malamalama ia, e le confuse ale mea pe atangwa o I e whai. Ia e loa, e le ke e whawhekai se I longa ia, e avatu. Fatua e whawhetai. Amen. O le taimi lai tutono pe o le tātou wara mo le tātou soifua. Whama I tātou I loa whawhetai I le atua I mea uma. Le matatu spa ia a e ole atu. Ma ia e whawhetai e mua la a me lau talo sanga. Pe te ole. Ona whatua e whawhetai la ia. Ele eise kanga kar gaming e le whapeo ke laku roi o ke laku e apalaisa u whare fore. Hou laku rau whako whakaalofa mele kenge vo ile leo whaiaku ia malo la verso I fua. Whawhekai ke le a mo le fale. Ia whawhekai a mo le fale. Kuso loua ave whawhekai le fale. A ele a vese kalo sanga e whakau le fale. See, ele make sense. Whapena fo ila tatou wola ma soifua. To tele nisi ua tatalo ile atua. Wo aku whawhekai ile atua. A ele asku mua. Po le ale mea au mai. Fumero tala tuspa ia. A whaito te tū mau ia te au atu mau o Yesu lea. E le pepelo. Fo mai atu mau fo ia upu ia te outou. O mea umalava tau te mana o iai. Tau te ole atu ai. Ona whaia lea mo outou. O le tatalo lea. Fo mai Yesu e mauti noa e whaia. O tangata e ole atu e tu sa malona fina ngalo. Amen. Ai ia tatau ono tātou wole ask. Ask for mai, e vi ia lo tamai le nei mea pe a outou fuatele mai, o na whai ei leo outou mo so, o lai tala no Yesu lea, I fua o talo sanga, me olo ka kalo ai fua mai. Amen. Tatua tutua le si I tua le Ioane, Ioane sfuma Ioane fitu. Amen.
Some of you think, Lord, kele yo foi upelo kamala. Man, it's better than my own opinion, right? Leia lova ai tonu la fionga pa ia le tua. E tu tonu le yone e lima ai fitu fa sunu fa mai. Ua o ai ia, o no fo ai leo yuta ia u fa peane. Pe fa pe fea e ona poto le nei tangata. Ai le ia o ina o ia. O fetala ia tu Yesu ia te ila to o fa pe atu o la o mataha upu ele o sa ulava. A o lana na awina mai au. For my Lord tala Yesu, I like the Amplified version. For my, ai se tasi e fia fai lona finangalo, e loa e ia le mataha upu. For my le Amplified version down the bottom, for my, if any man desires to do his will, ASV for my, if any man willeth to do his will, pe po ai lava e ngā wai, e mua e ngā wai. It's all part of your heart. So se taimi lava te talo ai, check your motive. Si yaki le mafua anga, pe no fai atu. So o se taimi lava, po le a lava lo mana onga na iai, e ta ua lo ask. Ask. Tato ole tu si a Jakopo. Amen. Ye e lolo no finangalo, Jakopo lo na mata upo e fa. Foi upo e lua. Let's pick up from verse 2 for mine. Mata fa longo le for tala Jakob for mai. Ua o toutu ina nau. Ai le I maua. For mai ua o toutu ina nau. Ai le I maua. Ua o tou fasioti ma o tou losi. Ai tou tele I mawhai ona maua. Tou tele I maua. Wa me o For mai no toutu ina nau. Ai kokele I maua. For mai ai le I maua. Ua o tou fasioti ma o tou losi. Ai tou tele I mawhai ona maua. For mai lai resi vaenga for mai. Wau tau femi sai ma fai taua ai le I maua. For mai lai resi vaenga muni for mai. Ina ua o tau leo le atu. Si? O le mafua anga le ala ina matitiva tangata Samoa, ma matitiva to atero le whanau o lalolangi, o le whanau o le atua. E mafua mai, ona mamai pe, e le o ole, they are not ask. For me le tala, mana ile Amplified version. For my Amplified version, down the bottom for my, you do not have because you do not ask. For my, you do not have because you do not ask. Ona e te le o le mafua angale na e alai, ona e le maua. Ai a e ole I le atua, e te maua. Ai a e ole I le atua, le na tātou tala noa mua I le afoi. I le foi upu mua, le na tātou tala noa. Ia e tatau ono tātou wole I le atua. Ask. Tatau lava ono tātou wa. Fa leo atu tātou mana onga. Me na fumatala tuspa ia. Aua tau te popole se me tasi. Ai ia fa ai loa o toa. E ala I le tatalo. You need to acknowledge or ask. Tatau lava ona fa leo. Awana I tau ona e fai mai. La lava I loa ele akua me le kupu ya kia. Ia. La lava I loa ele akua mai le lo kingo. Ia. Karikongo ile akua ro faku ile fa malolo ke karikongo ile akua ro ile fa malolo o na lawa e tali tonu ai ole fesili na e tatalo ile tu did you ask ona fai mai le afo ile fion pa ia le to mai wo to ina nau ai le I maua wo to fasioti mo to losi ai to tele I mafai ona maua wo to fe mi sai mafai taua ai le I maua ina ua o to le atu. O le vaenga pito I sini na tau le tatau. You need to ask. E tatau ona e o le atu. Ie e loa le si mena so mai fa mai. Ai le I maua. Ina ua o tau le o le atu. Fa mai. Ua o tau o le atu. Ai le I maua. Awa ua o le atu ma le faa le tatau. Ina ia faa umai ia mea yo o tau mana o le anga. Si? Tu so le oto tau mawhai e ave kako inga ia koe adjust vo le tātou ina ia tali le atu e tātou tatalo. For me tala le tuspa ia. Uoto wole atu I le fula wole. For mai ai le I maua. Ai se ale me wole maua. For mai
a wā ua ole atu male faa le tatau, e ole atu, e le tusa male fina ngalo o le atua. It's not according to God's will. O le mafua anga le nā, fua mai wala ina le maua. Fua mai, so se taimi lava e te ole ai e le tusa male fina ngalo o le atua. Fua mai la ia, o naea, e pio ko inga kakalo fo ilele. Ki ngā ngava aia ko o lua, le sika ngaka o le whawhinge e whaire ko o lua, lau whai mai le atua. Ke manga o le whawhinge le la. O le ai o le whawhinge o le ko o lua, le sita ngata. E le tusa hai male fina ngalo o le atua. Lau kakalo e whai poipor ko o lua lesi. Yeah. A e te talo i le atua, su e le fina ngalo le atua. E tusa malona fina ngalo. Ai wha mai, ina ia wha umaia me i o outou mana o le anga. O le toa tele o tangata, o le afu e te talo i le atua ia malolo. Mana tu o le atua sila sila le loto, o lai loa e le atua, o lou loko ngai ei, o le kaimia e ke malosi ai, o le a e koe fo i a. Ke manga o ea, koe fo i koe whaile le anga mea, nai loa e le atua. Ana fa matara tu spa ia o le mea le nā, o le wha le tatau, ina ia wha umaia mea i o outou mana o le anga. Amen. E sila fia le atua lo loto e mafuai, pe ke manga o ke kakalo i le atua ke au onga, ko ke rengi so ka ngaka le ia, e se sifu ina mai fulana tau tinonga, na whai i le atua. Sau mai sa moa, le uso leanga mala au marisi aso, o mai sa moa, o mai o mosion to lua i la lo, o lai mo i le ngungu, mau ai le afoi, a toto maualunga, o le suka, a kelesho, a tele i o mai na mau ai foi lele. Tolu masina na ave le fo mai, fai leo lana tala i le atua. O tu ina atu lo wola, a e wha malo lo i ate, o te au na i ate oi. Ko e vidi mele uso fo mei kia, la koe ko siaki, everything is normal. E o fo i le ngungu, ko ngi fa fo le ngungu, ma kwa i o fo mai, ai sea, na tu i le fiongo pa i a le atua. Amen. Fa atua i le, o lona loto. So se teimi te askai, check your motive. Si aki le anganga ngai ke whai ai lau kakalo. Amen. Kango si aki lo anganga nai, afoi, e te whai ai le te talo. Na to hoi le si foi upu. Amen. Lo tala noa how to receive. Amen. Tono le mātaio. Amen. Mātaio is fulma le valu. O lona foi upo se fulma le iwa. Ka kaunga le lei ka kou le mea leo receive. Hawa ka koe ngofo ia o le lava le mea kupu o le mea ngai kupu. Ei, no. Ma ai le fina ngalo le atua. Whamai e o le atu, whamai. O te whai atu fo ia te outou. A whai e loto ngā tasi se to alua. O outou, o i le lalo langi. I se mea la te ole atu ai. E whaia lea mo i la ua e lo utama o i le langi. This is Jesus speaking. Ole oi, e se le tā ua ta talo le iuru ngā li. Kapos. Ta mā martina, wha martala tu spaia, o te whai atu fo i ate outou, a whai o Yesu a le tala noa wha mai, a whai e loto ngā tasi se to alua. O outou, o i le lalo langi, i se mea la te ole atu ai, e whaia lea mo i la uelo utama o i le langi. O lua i le urungali, a whaia i se mea te lua mana na o ai i le atua. Ia lua o mai i a tasi le mea te lua loto i ai. Su e le fina ngalo le atua e whaatatau i le mata upule na. Nā la aluai, o na lua o mai la ia loto ngā tasi, o na lua o le lea i le atua. Fo mai no tala tuspa ia, e whaia lea mo i la ua, e le i whai mai le i e fo Yesu, a o kurunga o ngā whaakarikari la ia po le ase fina ngalo le atua. Pe kali pe le kali. Amen. Ia e sia kia po o se me wha maafo, i wha tau nu o imana o ngale anga, wa le mea nai la i ona le tali le atua, pe na luo mai le mea te lua mana na o ai mo le fina ngalo le atua. Su e mua, po le a lava le mea nai te lua su ea. A kou ngai ke lua, kau su e se lua ka avale kau aki nga e le lua, se lua pisi ngisi, po se lua taxi ngai su e, o mai wha atasi moro to lua le atua, ia mai foi upor kuspa ia, for you will supply all of our needs according to your riches in Christ Jesus, au mai nisi foi upor kuspa ia, onu tu mai rei kong, ina whai rei le siva ai, le la atata talo, o le prayer of agreement,
e to atasi le tangata e tatalo, ai pe o lai agree atu ai le tangata. Va ai a whewr ta mā le te talo, ka kalo le ta mā, le atua, ma te mana na o le mele a oile fafine, ia agree atu oi, yes Lord, yes. O laua lua loto ngā tasi le mele na. Ai ono le telo taimi, ia pe o e pe ua mix up me folo or ka kalo or ka mā le atua, fuhai mai se ta avale, fai ele mā pisinisi, a ke minga lai fo ingo for fafinge le si piko, le atua, ke manga o se fale o loa, fai le mele, no le atua, e se le manga o ngor fafinge, e se le manga o ngā lai manga or ka mā loa, that's not agreement, e le o ngoloto ngā tasi. O le prayer of agreement, whamatala Yesu, mai, a whai e loto ngā tasi se to o lua o tou, o ile lalo langi i se mea, i se mea, la te ole atuai, e whai a lea mo i la ua. This is a really powerful prayer. Ma whai fu o whanau, o mai le whanau te tonu, o mai loto ngā tasi, ta talo. Amen. Even a group. Amen. O mai le kale sia whaatasi ma whai on a prayer, pray the prayer of agreement. Tasi se me o uma iai lea. Ia loto ngā tasi uma le mea le te talo ai. Amen. Whamira tala tuspa ia. Whamai e whaia lea mo i la ua e lo utama o i le langi. There is a power in agreements. Pea o na loto ngā tasi. Amen. E ese le tā ua. Le no tā ua le tusia Ioane mua le Ioane. Let's go there. Mua Ioane ono mta upu e tolu, fa upu sfuma lima, I believe. It says 1 John. Okay. Lena ta ua e Yesu, ta ua fo Ioane yu tato loto atu. But tato mua fo upu le tu se Jakopo. Amen. Tato taimi, tu se Jakopo, o lona mata upu e, pe no fatu ta ua le ask. Fe upu e lima. Fo mele fe tala inga, la fo tu se Jakopo fo mai. Ai a fai ua le aise poto, I so oto, I nā o le atuia I le atua. Fo mai a fai ua le aise poto, I o le atu I le atua. Amen. Awangi I mo o le mea fo le ua le aise poto. Ngai whari ulofa mai, man, I'm dumb, man. So, mea rea o so olo valea, ia so, o ke le I loa, ke le malama I le mea, so ke le I loa whai le mea, so o ke le I loa whai le ngā ruenga, o ke le I loa, e le tatau na whape nā tātou, whai mai ar tu spa ia, ai a whai wa le aise poto I so auto, I nā o le atuia I le atua, o le foa I tele mai I tangata ma le to e tauta ua, ona foa ina mai ai lea I a te hia. Amen. Ta tau ona e loa le wingor foi upule na. New Living Translation for my, if you need wisdom, ask our generous God, and He will give it to you. He will not rebuke you for asking. E le ita le atua, pe a e ole atu I le poto. E le ika le akua, pe a e ole aku se mea no. O nga ele mawhau vuri le a kākou, ele mawhau whakangaka vuri le, whai aku fo inga la le fia, wa ke alo fo le ke i kālafu so o me le ainga ngai kokua, o ia ele koko ngia la wa I kālafu mua, me se a vuri le pe ki wa kuri o le whalolo. Ya asola ya sola I whalolo le si o anti ngai luma, ma se ngia langa o walu, le lo si o kinga, o la o walu I kālafu mai se kusi fo le usara ka ke la ko I kālafu mai, ko ia kala ko I kālafu mai, la wa kala ko I kālafu ngā mai, ia ka kusi fo ia ka mea, ai ke lo fo mai kala lo kinga se fia finga san, se ka mo I luma o I le a fo whalolo ai kālafu mai se suka, a le waka I loa, e le ko ngia aka kusi fo I le nga e peila waka fefe fo le ka ke alo, wai fo ka ke la ku mua o ke ngia ka I kar ke minga fo le whaka o loa whaka au mai e le wha pe nā la le atua. Yes. E le whape nā le atua, e le whape ke la koe e kala wa e le main senga whape ke wa, whamatala tuspa ia, e le o le atua, whamai awhai ke mga o mia se poto, o le I le atua, o lai mana o le atua, kako ke o le aku, whamatala tuspa ia, we have not, because we ask not, o tatou le maua, ono o tatou le ole, tatou so o marfoiu, whamai, a ia o le atu, vai ngata ua,
A ia o le atu, ma le whaatua tua. Amen. E le tau na ona ole. Whamatala tuspa ia, e mawhaia mea uma i le whaatua tua. A o ina e ole, e le tau na ona e ole. Ai mafua foi ona e whaatua tua. Ona e te mauti noa o laua e tatalo ina lona fina ngalo. O le mea fina ngalo ai le atua. Right? O le mea le nai alai ona foi. Ona e ole, ona o laua matua e mauti noa lava. E a foi no le mea na foi mai le atua foi mai la ia. A ia ole atu. Sau o ima le ta iala. Pe whaafenga whaila wole. A ia e ole atu male whaatua tua. Aua lava ne i maa salo salo. Si? Ole mare whaatua tua. Aua le maa salo salo pe kali e lea kua pele ai. Ole taimi lava e te iloa ai. O lau atu tusal lau tatalo male tuspa ia maa fionga lea tua. Fai mere tala tuspa ia. Whaatua tua tali lea tua. Fai mere ia. Aua lava ne i maa salo salo. Aua ele maa salo salo. E tusa ia ma le peau o le sami, ua sou i le matangi ma le felafo lafo ina. Amen. Faatusa ele tuspa ia le tangata ma salo salo. E faatusa i peau o le sami, o kouwa ai le savili. O le savili ia, wa ula le masanga o le kahala uofe masanga o le whangoka. O inga maa losi le savili, ua maua lunga le alu o ngatu. O le malosi o savili ke vai le alu rungo le ngalu hoi le a. Wa makua i malosi le ngalu. O fo inga kaule ai se savili. Io kaule ai fo se ngalu. O inga ko ale savili. Makua i ko ale sami le ima se afu o le mea. O fo ilonga makua i pick up mai. Le la e pe au mai tu spa ia fo mai. O tangata masalo mai. Awa lava ne i masalo salo. Awa ele masalo salo. Awa le masalo salo. E tusa ia ma le peau o le sami, ua sou i le matangi ma le felafo lafo ina. Oe, o neina e masalo salo. E pei ala o e whaakusa la o le afoi. O le peau o le sami. O vo i lele nga felafo lafo i vo i lele sui mai le kau. Ia wa sui vo le alu rungo lo loko. Wa va ia kwa vo i lele la ke kakalo kwa i le kua la ke va ia kunga. E ese a me la kupu. E ese ale mea nga e kakalo ai. Ala ke vai e kunga pio la kupu mea mea. Wa vai fo dele alua e rungo lo loko wa fo. E fe la fo inga solo o ile ha. Ono fo o mea la te va ai. E ke muli le mea angi le makangi. O tau i lo le mea e angi le matangi o le mea fo inga e alu e ngalu. O le mea e angi le matangi o le mea fo inga e angi le ngalu. Laku makangi fa apea e alu fa apea le ngalu. Sau fa apea e alu fa apea le ngalu. Fe la fo ina solo. Fa pe nala tangata nate le mautonu po le arfina ngalo le atua la e masalo salo pe orfina ngalo ele le akua pele ai e le mautonu solo e fe la fo ina la o ia fo mai lo tala tu spa ia va nga na ila no me fo mai la ia o so ina matangi ma fe la fo ina mai la ia awa fo mai awa lava ne i manatu le tangata fa upo fitu awa lava ne i manatu le tangata na te maua se mea e tasi mai le alii. Fai mai auanga i e mawhauwhaua o e le ke kakalo ingar finga ngalo le akua. A lai ke masaru salo i lou loto pe kali le atua. Pe o le fina ngalo nao le atua. Fai mai kala kuspa ia. Awalangi i mai maua se keimi ke mawhauwhau pe mo se kali. No, o le tali la le la e le kali me le akua le la ukale kia oe. O le kali e le ai e te le maua. Lana lai fai mai tu spa ia. Yes, fai mai tu spa ia. Aua lava na i manatu le tangata na te maua se me tasi mai le li. Oe le te ole i le atua a e ole tu sa malona finangalo i le o te whai atu sa ili mua su e mua le afo. I foi upor tu spa i e whaatatau po le finangalo le atua e whaatatau i le mea a lua ole i a lua mauti noa. Ia matua i longa o no lua mauti noa o le fina ngalo le na o le atua like bonus o lo la ino o lua i lo fina ngalo le atua e ke lua le koe masalo salo la po le ale mea foi e le fe la fo ino o lua to o le mua le yoane ka koe fo i mila i tato tai mua le yoane o no mata upu e lima fe upu sumar fa Foi mai. O le nei foi le wha amalosi. This is the bonus.
for mai. And this is the boldness that we have toward him, that if anything we may ask according to his will, he do hears us. For mai la ia ole fo o fai upulalo. For mai a fai fo I ua tātou I loa, e whaafafonga mai o ia te I tātou, e se mea tātou te whaatonga tuai, ua tātou I loa, e maua I tātou, mea tātou te whaatonga tuai. This is the confidence. So o se tangata lava na te loa le finangalo o le atua, wa mauti noa lo na loa o le atua, o lo na finangalo e whaamalo lo ima. O tangata la matua I mautonu maua mautu. A whai e te tatalo, wha mele tala tuspa ia, wha mai ia e tali tonu, o naua e maua. E te malo lo. Mo tātou ia le mautonu po le finangalo leo le atua, wha mele tala tuspa ia, awana I e whaapea, e te maua se mea mai le atua. Nana tala noa e tu se Jakob, awana I e whaapea ke o leo ki le atua, anga I nga e whaapea la ia pe fiki se laki. Pe ke ua la vea mai o le lisi whaamalo lo le atua ngai aso. Ma ia, la wo o whaamalo lo ngā le atua o ia pai mara whai, po kai au o mai ke uwha solo ngā le atua. Ke iloa, e o mamar whaavavau, ele o kwa uwha solo ngā le atua e te oi. Pe a whai, I to tonu o lo loto, e te le o mautonu, pe o whina ngalo le atua e whaamalo lo ia te oi. Mea nai ala ina tā ua whai mai, ia e loa lo na whina ngalo. Nai tano tu se Efeso, Efeso mua tolu. Nai le tu se Efeso nai tano me mai ia auni whaavalea tātou, ai o tātou I loa lo na whina ngalo. Whamai I o tātou I loa lo na whina ngalo. Ie saili mua whina ngalo le atua, e te mautonu noi lo na whina ngalo. Ma kua ie halua malo I loa, o le mele na mana o I le atua. E ke rakula, e le si whawhine na. True story for. Na o true story ai tu whamtala ina tūno mena tupu. E le si whawhine na alua kua whakua umala unga whawhi au. Ala kua whawhinge ngā kongi le kuspa ia I runga pule la afu ngā whai au fua mai. Whamai ele work le mea. Aku whai au. Lai ngora ukala ele work. Whamai ele work, la si upula ai whamai kongi al kuspa ia. Ai whamai tala ai whai au. E work. Ana whai akua le fo. Le finge le mai ele work. Ele work. Le lau kua whaasingo kia ki or whai upala tuspa ia ele work. Kangoro le finge a foi. Whaari e foi upula le na whaari le fine. O tala mo ia na whai, o le mena tupu whai mai. Ma le finge o foi upulea, no tango whaatino. Whamai le foi upulea. Ua mai e so outou. Ina amia tuia I toi ina o le e kalesia. Ia la tau te talo mo ia. Pe a uma o na whaau ia te hia I le suahu, I le suafo le li. O le tatalo foi e whaia I le whaatuatua. E whaola ina I le mai. E whaatu ina foi o ia e leli. A whai foi uanga sala. E whaamangalo ina ia. Whamatala fine le work. Ngo walu o ko inga whaau o ko inga kakalo ko inga ia fo. Ia, ai le malolo. Whaatu rola I or whai au. Okay. Lona winga la ua pepelo la le atua. Whamerora karal finge. No, o le atua e le pepelo. Whaku whai au. Ia, sao. O lo fo inga kar konunga e le pepelo le atua. Ai a whai la e le o work le meanga. Longa winga la o le akua la ua pepelo. Ai whamai le ai e le pepelo le atua. Whai au, sao. E le pepelo le atua. Ai ka koe or whai upu. E koe ka or whai upu I le afo. I le finge whai ka or whai upu whai tulu whai au iei. O le a le whainga o le tatalo na tatalo ito ina ia te oi. O le tala le fine, o mea mo e tupu whamai tala le fine. Mai, ina ua tatalo to ina ia te ia ma whaahu, ina ua whaahi ule I la foi. Ia le tatalo le a koe inga whamai, pe a tu sahai mo lou fina ngalo, if it's thy will. Tu so lana whaatau nuu ima mea uma, a ele o tari tonu to, ele o mauti noa e to I ina. Po o le fina ngalo le atua e whaamaro ro I le whawhine pele ai. O le mafua angala na whai atu rola I o le tala ai foi. Al whaila unga. Okay. A whaila na ele work. Ia le mela I nei. Lana na whai mele tala to ina. Pe atu sahai ma lea. Ma le fina ngalo le atua. Whai atu rola o na le atua. O lo o tatonunga. E tu sahai ma le fina ngalo le atua. Whamai. Pa e a whai tatonunga. E karikongura le prayer of agreement.
ma le fine ia okay ke kan kong le prayer of agreement lo le fite au ia mai la ulima le la o le au tatalo I agree mai la oi le la ta ho lu mo le tua tatalo lo la au na le tua I agree ma le fine o le taimi ana tatalo ai ma i le fa malolonga na malolo ia te she agree you know these little things for le mafu anga ya lai ona tato le receiving tato te le maua ona tato le maua I can give you testimony pero fa atu tele yo oni mea fa pe I ma o fa nga malanga si mato si to lua e le taimi o mai le taimi but we need you know $5,000 mana o mia ma ua se lima afeta la is tasio fa moi man ka America mi mo le lo po fe me mai lima fi mo ia o le o le asfalele a le sko nga I mga o mia awe ko o fara kai mi minga wo uma kalor finga lo le tua wo wo au mai foi upor kuspa ia ma mai masio ko lo mango foi la fa ku la upule for my prayer and praying the prayer of agreement o so fa ku le tua I'm really sure we already prayed the prayer of agreement avil ma la o ma for you elole fa ma onio le tua o fo la so o fo la sko nga ile fo ile audio la fo la fo ile na ai fa ilo me le tua se tasio tanga to lai sa o fia na nga luenga so no o fia na nga luenga le tua na so he owe me ele to ngia ni so pili ma no fa ilo me le tua it's like a flash ile fo ile umiti wow just give this man a call so o tango la ia vili tangata le mo le sewing mi nga e fair ku nga I fo le se me no sewing to I just mentioned le fo me ka fo mai sa o la ka ma lo sengi me si yaki o ka ma lo sengi me si yaki au mai umar si yaki nei ele ko ngia that's a payment of a lot of nga luenga sa fai mo ka ma lo sengi me si yaki au mai fo mai okay o me yo si yaki o nga luenga ia Factually, praise God. When we pray the prayer of agreement, the Lord will lead you. There's also sometimes, we short of $1,000 per week. Is it as you wow, we need this money, to come in. This is so funny, but we practice the word mama lo kalo ile tua e afika la ni mele mga mele ale se tupe ya ma ai o la so lulu ai akula si nga li nga vilia ki ha fa mai le mama e drop mai le ngo se lau limas fulu 650 ya ma ula ni out of the blue ke ia wo mangi ka ngaka fa mai okay we give you 650 deposit nga ruenga fo le wifi la production ite forever ko deposit nga ruenga le nge fa praise God umolo ko ma mai ma fo mo sio ko lo le ala fo afen menga ma sa makalo i male ma fo ma sio to lo ale nga le ngo se laudi mas fulu le mo wa ya sa sio ko lo fa sio ko lo ke lo hey ko sa we actually asked God for $1,000, not 650. Amen. So you go do fa kule to le tua. Fa fe kai mo le ongo se laudi mas fulu but you short 350. Ole ko me le kupe. Yeah, it's really nice to be honest with God. Amen. Use the word of God and be honest with him. He actually short. Faf kai le tua 650, but I really fak le tua. Makile agrees 650. We agree $1,000. We need to have the attitude of faith. I'm telling you, le po la valena. Makere imamoi. I message mai le sili inga nga mai le kango deposit da ku le ko sila limas fulu ko ngolo accounts mo nga ruenga fa o nga ruenga le pili nga ruenga soli mo le afetala. Sometimes but that's me, that's my nature. O natural na foi lele. E pe o winga nga foi lele o karkarango ile tua foi lele la lo la au ma. E elma wa mafkanga ma tua, but I also know you have your own relationship with God. E me foi nga le kala lo e kalango ai. You talk to him as a friend. E kalango foi lele pe la fa pe na foi lo natural lo ia winga foi lele. Ele ke minga kalo ile tua pe nga ma agree mo ko lua. Na va ya so ai la ku ka va ko 650. O fa kuia e fa ko no ele ko e afika lanka agree ai
We have to stand what we believe for. Well, so ko mai mau mai so ko lu fa ku le tu ma ngai fa kai vi ia la o fio aven ma vi inga fa kai mo le ongo se la di masfuru, but you short if they short le 350. So we still stand for $1,000, end up on the same night, I have a deposit, and then we make the payment. God is so faithful. Amen. Awore fela for ia I tātou, I le masalo-salo, a tātou tutu le upo le tu. I'm telling you, ka ilo ia ke oi, pa wow, man, the word works. I'm fully persuaded the word works. O le upo le atua, fa maoni le atua, a o ina le tali le atua I lau tatalo. I'm telling you, o le kele o kaimi o koe kango e koe siaki, it's because of me. I fail to do my part. O le ha, not believe po le ai o se faith o le tele lau teimi, o au lava e fail la ia o tatalo, ele o maua lava tali o tatalo, ona o au. Never God's part. A fai tātou te o e fai e tusa, malona fina ngalo, e mautinoa e tari lea tua, mea mua, you have to understand the will of God. Ia e loa lona fina ngalo, lona lua, you have to ask. Fumatala tusupa ia, you have not because you ask not. E mafua ona ele e maua, ona tele o ole. E leise me olo watu lava I, e ngofo I ole wins, e whakarikari ole a maua mai lea, le kari o lau karusanga, a ele a vese talusanga. Te tau ona ave le talusanga, ona e whaatari la I lea, I le tali mai. Fo mai la ia, a e ave le talusanga e tusa, malona fina ngalo, pei fo I nei, a e alu fo I ave lau talusanga tutonu o le wins nei I fale, a e avatu lau talusanga e tusa ma ta iala ma le whainga lana, ma ta iala lana fai, e mautinoa e tali, e sea, ono laua mitu ume oe criteria si lai mana o mia. Fa pena fo ila fiong pa ia le atua, laua umana o le malo o le atua, o laua au mai le ta iala, a e o le atu I le atua, ia e o le atu e tusa, ave lau talo sanga, e tusa malona fina ngalo, a o lona e loa ma ua e mautinoa, o laua ave e tusa malona fina ngalo, fa me le tala tusa pa ia e o le whaatutua, au e te salo, wa fo o laua e ask according to his will, fa me la ia, aua toi masalo-salo, o le taimi lava te masalo-salo ai, fo mele tuspa ia, aua na I e whaapea, e te maua se mea mai le atua. Yeah, tātou uma lava. Amen. That's faith. Mea nata o le whaatua-tua, o lo wole lo e tusa malona fina ngalo, o nga ea, kalkongo, it's coming. Yes, I don't care. Ono o le atua, e sui e le akua channel me oso me le tupe. Amen. E ese ale mea like kakalo because sometimes o lai tatu te talo I le atua a lai ka ke wha moe kua inga mo me ko kongi ngā ruenga ngā le kasi ale tiano like mafau o ia ngā o lau ngā ruenga e mo me ko kongi o le atua o le kele I o tiano e mai le atua wha o ngā mai le atua le kangaka ma le kangaka ke kakalo ku I se mea ai o ko wafiafi ai saur kufa ngā e lengi alengu ure afiafi le wakufa ma le e lengi e ui ese mai le ha wha manu ia ngā le atua. Amen. A o foi na eta talo, be specific. A eta talo I le atua. Au nge kakalo ko ngakalo foi le fai la vanga yo o ka mai le. Le ke val au kwai, la se me ai au mai. Yes, o se mea anything. E le se mea ka o se anything I le atua. Be specific. A ona e ole I le atua. A manga o se ka avale I se taxi lang pa fai I le atua o taxi lang pa e ke manga o ai. Be specific with God. Ave I le atua lau mana onga, tau I le atua sea, o le mana onga nai lo loto. Fo me lo tatu spa ia, fia o I le atua na fai le atua me mana o I lo loto. Amen. O le matango fia ia, pe a tatu wo I ta iala, pe ono fai atu, you have to ask, ia e loa mua, lona fina ngalo, pe o fo o nei New Zealand, ia e loa lelei, po ia sa o le afoi, le department la te aluai, a fai o le te alu su e se fali, e te le alu I o I le alu ofiso leo. Pe ke alu I o lea I mo Department of Health. E te alu fia, te alu o le wins, e te alu sa oi o le department laea. Na e alu I ave I lau talu sanga, e tu sa mata I ala o lau au mai, o procedures lau au mai lau vaenga, e afoi, e whaonga. Ia ona e latu fulo e follow ai, wha pēnā fu I la lea tua. A hao ina e alu I lea tua, e tā ua lou I lolo na fina ngalo, ona e ask la ia, ia according to his will, For mai la ia ona e whaatua, you have to ask by faith. O le ask by faith, o lo tali tonu, o laua tali le atua.
Amen. O na ala na po le finangalo na o le tu mo tala tu pa ia. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, the right way. That's righteousness, the right way. Po le awala sao e tusa mo lona finangalo. Amen. Ona tali la I o le atua ia autou talusanga, ia malau talusanga. Amen. Whamanuia le atua ia te outou. Whaftai le atua lau talo ne fiafi mo ila tau fo yo mana o mia tūlanga tau finance. Tūlanga ia, mai o le tino, I'll release your faith. I'll pray some of the scripture. Ina ia mawhai ona whesoa soani fo ia te oi. But this is the prayer of agreement. Amen. E te agree mai, a le lau ta talo atu. Amen. Let's do things. Peno whai atu isi aso. If you want the Bible result, do it in a Bible way. Ai mana o e te maua manui o tuspa ia. Fai I au wala lau whai mele tuspa ia. Amen. A whai mele tuspa ia o na whaalava lava o e mara. Whai mele tuspa ia la fua ia tua venga. Hela me le la fua ia le tua. Amen. A whai mele tuspa ia au e te papole a e ole atu. A e ole au e te papole. O le tele o teimi. O lau ole a la lave papole. O la la tele o sita i le fionga le atua. A whai mele tala tuspa ia. Au e te papole a e ole. Amen. O le teimi lave te ole ai, au e koe papole. Mea nata o le whaatua tua. Amen. Hallelujah. Tatu talo. Le atua le mātou tamā. Vi ia la ua fio nei a fia whaaftai lau upu. E tupu le whaatua tua I le tau longo. Tamā au te wala au atu I le whaatua tua I la ua fio. I le suafo Yesu ke riso tamā. O te siti atu lau whanau I la tō o mafuta mai. I la tō o lo o mana o mia seleni. Tūlanga tau tupe. Mo a onga le whanau, le tausia ino la tau a inga, a le ngata I leo le tautua ino e ka le sia, o a nisi o vaenga o lo mana o mia ai, le tupe tama. Tama, o la ua fio wa umona e faa manu ia mai, o lo fina ngalo ia faa tamao a inga ina lau whanau tama, se I e fōa I tama, se mana ongo yo la tau loto me tau tupe. Tama o se o mana o mia se lau tala fōa I ai tama e tusa mo lou wanga le lei o lou fina ngalo lea se isi o mana o mia se afe tala tama fōa I ai e tusa mo lou fina ngalo awa o lou fina ngalo ia manuia lau whanau se isi o lou whaapeo na a tūlanga o lo mana o mia se leni lima afe tala tama fōa I ai tama ia e tali a lātou talusanga awa o lou lea fina ngalo tama ia e whaapeo na a wha moe atu lau whanau o I lātou fo I o lo iai se avenga mamafa o lo iai se tūlanga o lo tūlanga tau whaalave lave I a inga o mana o mia I se tupetele tama o lea lava se whiriwhilingo o I lātou loto o lo o whaapeo na tali tonu ma o lea tuai I lau o fio tama wha loa lou mana ala I lau upu ma tali a lātou talo sanga tama si ti atu fo I lau whanau o e ua mamai mai lātou ua mamai o lātou tino le mai suka le kānesa whaatasi o toto maualunga o le nunu whaatasi o a umamai o lātou tino tama I le suafo Yesu na e whetalai o au whaalava lava ua mātou malolo ai tama I le suafo Yesu te tatalo I lau whaamalolonga mai o lātou tumua I se I o lātou vai o lou le fina ngalo o lou le fina ngalo tama whaamalolo ia te I lātou te tulia I se le mai I le suafo Yesu whaamalolo I lau whanau whaamalolo I o lātou mai uma mo lātou tino uma e ei le whaamalolo ngō lau fio I le suafa manumalo Yesu ke riso o te whaafetai lau foai whaafetai lau whaamalolonga I lau whanau le neia fiafi ono le suafo o Yesu whaafo I le vi inga tusa malau upu le neia fiafi ha o ina yo mātou tangata vi ia lo suafa Yesu nei ma se I o I le whaavavau lava. Amene ma amene.